duhere i Nyabihu hari bamwe mu batuye mu isantere ya Jenda iri mu murenge wa Jenda nyuma yuko bumvikanye cyane bavuga ko batewe impungenge ndetse babangamirwa n'inzoga z'inkorano zituma bamwe bateza umutekano muke muri ako gace. Ubuyobozi bw'umurenge noneho buravuga ko bwafashe ingamba zikarishye zigamije guhangana n'izo nzoga dore ko bamaze kubona eshatu ndetse hari bamwe mu bazikora batawe muri yombi. Ibindi reka tubibaze Ndahayo Emmanuel. Hano bakora urugomo. Abasobanukiwe iby'ubuzima bavuga ko inzoga z'inkorano zangiza umubiri w'umuntu uzinywa bitewe n'uko ikinyabutabire cya metanol gifatwa nk'uburozi kiba cyazivanzemo maze kikangiza ubwonko, ari nayo mpamvu wayinyoye ngo atakaze ubushobozi bwo kwigenzura. Ibyo umunyamakuru yabibonyeho n'amaso ye ubwo yageraga mu isantere ya Jenda iri mu murenge wa Jenda mu karere ka Nyabihu, maze akabaza amakuru w'abaturage bavuga ko yanyoye inzoga y'inkorano yitwa igisabasaba, akamusubiza ibiterekeranye byumvikana ko yataye ubwenge. Ndiye muri Nyabihu ya Jenda ariko muranyishe. Ni mu gihe bamwe mu baturage bo mu murenge wa Jenda bagaragaza ko inzoga nka nzogejo, igisabasaba n'ikinyundo z'inkorano ngo zikunze gucuruzwa muri iyi santere kandi ngo zikaba ari nazo zitiza umurindi urugomo rukunze kuhagaragara. Umujenda akunze kuba ibihazi by'abashumba, iyo bageze iyo bimaze kunywa inzoga bikunze kubuhora n'uwari we wese bikamwiyenzaho. Hari igihe uri kumwe n'umuntu yakwinjira mu kabari hanyuma iminota 30 yasohoka ukibaza se ageze muri ranzu anywa ibiki. Umuntu wayinyoye yayihaze byeyuze neza abadunda nko wambaye rasura. Ingaruka zo nyine ziba zihari kubera ko nubwo bavuga ngo iby'urugomo nayo ibigiraho iki uruhare, kubera ko hari igihe umuntu arunywa hanyuma ugasanga ashwanye n'undi hakavamo kwa kundi kugira gutemana. Nubwo ntayinywa ariko mbona ibangamye mbese nyine ahuko iranzoga bazayica munirimo kandi inamazemo igihe n'abayicuruza banarazwi, ari n'uyibahereza nawe abazwi, ahuko ikibazo n'ubuyobozi budashiramo ikimbaraga. Ni inkorano nye nose hano hari intoke zo habona wenda ngo barenga. Nejo bundi hari umuntu w'imodoka yiciye hano ariyo yanyoye ayikubitamo. Cyokora nyuma y'uko ubuyobozi bw'akarere ka Nyabihu buvugiye ko bugiye gushyira imbaraga mu kurwanya inzoga zitemewe zigaragara mu murenge wa Jenda n'ahandi muri aka karere, umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Jenda Madame Niyonsenga Jenda avuga ko ubuyobozi bw'uyu murenge bwagenzuye ngo bugasanga hari ubwoko butatu bukorwa muri uyu murenge, bityo ngo izafashwe ziramenwa ndetse hanafatwa umwe mu bazikoraga. Ku kijyanye n'inzoga z'inkorano abaturage batubwiramo inzoga eshatu, hari iyo gisabasaba, hari ikinyundo. Natwe twarakurikiranye nk'ubuyobozi bw'umurenge ndetse dufatanyije n'izindi nzego koko dusanga hari aho bajya bazikora. Harimo izamenwe iyi nk'inzoga bita igisabasaba, arizo twamenye ndetse n'uzikora atwemerera neza ko atazongera kujya acuruza inzoga z'inkorano, anaratwandikira. Gusa polisi y'u Rwanda nayo ivuga ko izakomeza gufatanya n'izindi nzego mu kurwanya bene izi nzoga zitujuje ubuziranenge nk'uko umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ACP Boniface Rutikanga bivuga. Burya urwego rwemeza ibyo kunywa cyangwa ruvuga ko ibyo kunywa bidakwiriye ntabwo ari polisi gusa, turabikurikirana ko ni n'inshingano zacu gukorana n'izo nzego n'ubundi. Ni mu gihe ubusanzwe inzoga ibirimo ikinyabutabire cya etanol ku rwego rwemezwa n'abahanga ari nacyo kinyabutabire cy'umusemburo w'inzoga yemewe. Emmanuel Ndahayo, TV10 mu karere ka Nyabihu.